Kokborok Roman script san mutui 12 hour ni Bandh Ringkha TSF ha borok dofa tongi se kok tongo kok kri hingke je jati eba dofa sinimung ungui simaya sal kolok romui Kokborok Roman script san mungno sanai Phainai TSF dal bidal tangbetang naharei mungsa phirok mung rujagya temne lukurok nukha thangnai tal ni swkang TSF ti dal web Kokborok Roman script no sanai haste phani yago memorandum yafarmani tabuk bo mungsa kaham respond maya sak nangya hanang pinang khajak tongo Kokborok joto usde organization ni tei civil society rok ni sanmung saka TSF ni GS hamalu jamatia haste hapang mungsa positive respond riya bagui all tripra Bandh Ringkha TSF Phainai tangsalo eba 28 August 2023 phuni damdok ni simi saringni damdok jora bon saklaikya joto bono tongnai emergency ni simi no yakarjaknai hwnui koktuma thumnai rokno saka tei lahar kotor kasujaknai hatai kotor hejamara Bisramganj Monogat judo thayabo kasujaknai hwnui saka GST bo saka ang puito khlaio hastin lukurok tei juda organization tei usden organization civil society rokno support khainai tei subanai bagui bakoikha 125 amendment bill parliament no bill pass khainai bagui o kaini sanungno tui 12 hour ni Bandh Ringkha TSF cha salo sarik jorao press meet khaikya agulini press club o tongmaikha TSF ni president Samrat Debruma GS Hamalu Jamatia chief organizing secretary Bibas Debruma tei Monish Debruma khobui kubuni adung rokbo जों दिनै President Federation engage in President Asomani Kamansi. जों गोदोमा सालरावबो जोंनि डिमान्ड ने रगनो गनि दङ 50 years plus जोंनि डिमान्ड Roman script Kokborok subject हाइके लैंग्वेज इम्प्लीमेंट खायगन बागै जोंनि मुभमेंट जों ताकस जरा जोंनि मुभमेंट जों थागयागै जयागै जों खायनो थांनाय तालनै सिगां जों नुखा जों TSF नेंगै जों गवर्नर ऑफ स्टेट जों मेमोरेंडम याफारखा जों आरो जोंनि अपील ते जोंनि रिक्वेस्ट जों फुनुखा जे इमिडिएटली जोंनि ओ डिमांड न रगानि बागै तालनै लाइ थांखा जों मुंसा नुगिया मुंसा रेस्पॉन्ड हायके पॉजिटिव रिजल्ट जों नुगिया गवर्नमेंट ऑफ स्टेट जों खाखायो जोंनि सागाव बरक बेलायनो साग नाङि हानां पेनां खायदोंमोन जों नुखा अमो जोंनि बागै लासि संसा जोंनि दफानि बागै लासि संसा जों TSF 50 years रंगै जों दफानि बागै सामुं खाय दङ दफानि काहानि बागै अमो जोंनि जत जोंनि बरक नि बागै लासि संसासै जों ताकु जरा हानां पेनां खायदों दंमोन जोंनि डिमांड्स almost in case no koigai hayake segai nagani sangsaya omong ka sini rights sini manthai almost in busitai sini student ro sung nirong no koinai omong nirong ni rights te ti prahasini bororo nirong busitai sung nirong ni bagai fight khai dong no boni bagai जों TSF ताकस जरा फरां कि साइमा दङ जों जे मानसा जोंनि दफानि बागै जों खायनाय जोंनि स्टुडेन्टस जोंनि बर'नि बागै जों साख्रि सामुं खायनो दङ टेक एस अ पॉइंट जों गभर्नमेंट ऑफ इंडिया नो जों एपिल खायनाय 125 amendment bill पार्लियामेंट हाउस ऑफ प्लेस गांथों immediately all kind of demand of the guy, some press meet Asomaninga. So look, government of the state and government of India. So no start my young Tomani. Tanga is 50 years from going, all demands. Almost in the coxy. Chini cox, you know. So Tanga, Chini cock no bar. Just quit I know. जों 50 years रंगै जों सांगा नांग दखना हम जों बुसिथाय बनि बागै
जों Monday 28 of August 2023 12 hours di bagai di prahaste ganangai जों strike da pogo boni bagai di prahaste ni borok no tesin student rok no all strike no successful khaigan bagai जों ni roni support nango omongkha sini demand जों TSF ni simi demand ya di prahaste luku jotono omo sini manthai sini future generation students rok omo nirok ni rights te nirok ni demand जों nirok ni bai fight khai tong nirok ni participate nirok ni support जों nango ang appeal khainai joto organization joto student organization of all different student organization I appeal you all to participate in this movement. Government rock, sungno, sakna yang tong. Sung request hai busing korang kana jagli. Boni bagai, sung all the step mana halka. Sung governor no sung request hai ka boka. Hai kana. Sung nukha. Sung nomungsa respond rohia. 125 Amendment Bill, House of Place engkang tem. Arok kebangga points tunggu, ang brief kagak tanglia. Boni bagai, ang jotono Phainai, all the strike no successful kagak ni bagai, participate kagak ni bagai. Students engkang, civil society engkang, ang nirong appeal kagak, so nirong support nanggo. Omong kasi ni future generation ni bagai sing fight kai tonggo boni bagai nirong ni hamzak ma nirong ni support sing nanggo TSF ni ngai nirong no sing usung no kok charnai mande wo sing stride no success kai ni bagai sing nirong ni thane koi tung rohor TSF ni ngai usung no ambai chini road block sing hezamara ni hatai kotor monung Visramganj. So all kinds of sini road blockage.